بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü sabahımız La tetenazal an thalatha. Üç nerseden takır baş tartma. Üç nerseden takır baş tartma degen bir tema var. Kana qaysydan eken? Qala hakimun li ibni. Bir danışman özünün oğluna aytdı. Ya bunayya fi hayatik ebeden la tetenazal an thalatha. Yaşoğunda üç nerseden hiç kaçan baş tartma. Üç nersege kol şiltep koyup jasay berbe. Kıldattık menen mamele kıl. Biroq oşonu жүзөгө ашыруудан баш тартпа. Эгер ошол мен айткан үч нерсени жүзөгө ашырып аткара турган болсоң, анда жашоң мыкты жыргалып өтөт. Жок деп кол шилтеп кое турган болсоң, анда сен өзүң жалгыз каласың. Же болбосо таптакыр эч кимге пайдаң жок. Биринчиси, ан та'кул афдалат таам. Tamaqtın en mıhtısın jegenden baş tartpa. İzdep жүрүп tamaqtın en mıhtısın je. Kolundan gelse tamaqtın mıhtısın je. Ve en tenam ala afdal firash. En kımbat, en mıhtı, en jumşak töşöktö jat. Ukta. Eğer de en mıhtı tamaktı jebey koysan, anda boldu büttü. Senden tamaktın lezzeti ketet, senden tamaktın ırahatı ketet. Eğer de en mıhtı töşöktü jatıp uktabay turgan bolsan, anda senin uykun özü uyku emes. Uktasan mıhtı töşökö jatıp ukta. Üçüncüsü, ve en teskun fi afdalil buyut. En mıhtı üylerde yaşa. Halaganla üylerde yaşay verbe, en mıhtı üylerde yaşa. De üç nerseni sunuştasa bolası. Ya ebe, atakem, nahnu fuqara. Azırkı sözümüzde oğu oturup, men özümdü başkaça ses batam, nahnu fuqara. Biz özü kedeyi bolsak. En mıhtı tamaq emes, taştanıdağı tamağa jetpey atsak. Fekeyfe li en ef'al zalik. En mıhtı tamakçı, en mıhtı töşöktükta, en mıhtı üylerde yaşa dep, mağa karama karşı söylüyor otasın. Men andaylarga jetpeyim de, ata. Kantkende, kantip jasayım bunu. Faqalal hakim. Danışman ayıp jetat. İza ekelte faqat indama teju'. Seyekun ma ta'kulu afdala ta'am. Kursağın açkanda gana, kursağın ayabay açkanda gana tamak jey turgan bolsoň, jep atkan tamagın dünyödögü tamakların en mıhtısı şol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Nahnu qawmun la na'kul hatta neju' ve iza akalna la nashba'." Peygamber aytkan, biz uşunday el biz, Musulman qoğumçuluk uşunda jürt buz, kursağız açkanга çeyin jebeybiz. Eger jey turgan bolsak, aşa çaap toyup da albaybiz dep atat. Kanday sorun. Kursaq açkandağı jegen tamak, katıgan nan dağı başkaça da, katıgan nan dağı başkaça dağın berip turat. Kursaq açkandağı pomidor menen piyaz, çuçuk jep atkanday görünöt da. Kara. Biz tamaktın damı ozdan gitti. Çındap aytkıla, özüne de aytkıla, tamaktın damı ozdan gitti, tamaktın barkı gözden gitti. Kadırı kalmadı tamaktın. Kırgızda nan oz deyin degen, jakşıla böyle toyup al degen söz da bu şu. Oz deyin desen, bir otol oturup jep alayın deysin, boldu büttü. Tigini kımarsan, oz deyin desen, anıkına tamaktın barkı gitti, tamaktın şirinin bilbey kaldık. Uşintip жүрүp biz gözümüzde may basıp atat. Uşintkenden
Biz açqa, жетим, жесирди танымай калып Эмнеге? Оразада, ифтарда тамактар укмуш көзүңө көрүнүп калат. Анткени курсак ач да. Курсак ачкан сайын тамак барктуу болот. Жеген тамак даамдуу, ширин болот. Ач курсакка жеген тамагың эң мыкты тамак, балам. Курсаңды ачырып анан же, деди. Табииндер тамак жегенде ал-кува ала-таа. Ар бир жеген иштемен бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-кува ала-таа. Ибадатка күч болсун ушул тамагым. Намазга күч болсун деп жешет экенлер. Биздикилер эртең менен жеп атканда жол суук, базар охо, экесе суук, жеп ала берейинчи дейсиң. Ичтеги тамак азыр тилмен только жалаң сууктугуна сездиртпейт, башка эч нерсе пайда бербейт. Ниетке жараша. Пешинге күчтөнөйүн, асырга күчтөнөйүн деп жесе, пешинге, асырга ошол тамактын күчү алып келет. Экинчиси, وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش. Аябай көп иштеп, чарчап, чалыгып, жүрөгүндөн берилип иштеп, эс алып уктасаң, сен жука материалдын үстүнө жатсаң дагы эң мыкты төшөктө жаткандай болосуң деп атат. Biz төшөктүн баркын кетирдик. Чалыканча жатып алып, WhatsApp'та 2 саат жазышасың, астыңда эмне төшөк салынганын деле сени кызыктырбайт да. Кызыктырбайт. Ошол себептен хажга баргандар түшүнөт. Арафатта кечке ибадат кылып, чарчап, чалыгып, Муздалифага келгенде кумда шагып. Ушундай жатасың, үйүңдөгү диван анын алдында арзан болуп калат да. Үйүңдөгү диван катуу болуп калат ошол кумда. Анткени инсан чарчаганда, чалыкканда, кыйналганда цементке болсо дагы баш коюп мыктуктайсың да. Туурабы? Койчумандарды караңчы, жылкы. Арчанын түбүндө отуруп алып уктап атат. Тып этип тамчылап атат. Анын уйкусу мукмушта. Гүлзарлардын ичинде түшүндө жүрөт. Кайтарганы кой. Шоргологон жанын ичинде арчанын бир бутагынын астында отурат. Үчүнчүсү, وإذا عاملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون سكنت أي تسكن في أفضل البيوت. Адамдарга үчүнчүсү, адамдарга жакшы мамиле кылсаң деп атат. Уулум, адамдар менен жакшы мамиледе болсоң, сен алардын жүрөгүнөн түнөк аласың. Кээ бир кыздар турмушка чыгарда, кыздын ата-энеси, балам, кызым кагылайын, бара турган жериңди сүрүштүрдүк. Ал ачыкта жашайт экен. Биз куда боло турган кишилер. Сен момунда кабат-кабат үйлөрдө жашап атасың. Бияктан түшүп, тигилерин ала ачыгына барганда жашоо шартына көнөрүп экенсиң, кызым. Бул жерде жумшак мамыкта жатасың. Мыкты тамак жейсиң. Шарттарың келишкен, даратканаң үйүңдүн бир бурчунда, тигилер тиги кошунанын огородунун бурчунда экен. Деп кызынын өзү тандаган келечек турмушундагы жашоосуна жашап кете турган мыкты жолдошун, күйөөсүнөн ата-эне обочолонтуп алыстатып атат. Алар ылайдан, темирден, цементтен салган кабат үйүн мактанып атат. وإذا عملت الناس بالمعروف, адамдарга мыкты мамиле кылып, мыкты мүнөздө болсоң, сатаскун фи кулубихим, сен алардын жүрөгүнөн орун аласың. Сен алардын жүрөгүнөн орун аласың. Жүрөгүнөн орун алгандыгың, ва бихада такун сакан фи афдалил буют. Жүрөк деген ал эң мыкты үй. Анткени ал ыймандын идиши. Аллахка болгон, пайгамбарга болгон, Кур'анга болгон, ата-энеге болгон, жубайга болгон, перзентке болгон, мекенге болгон сүйүүнүн идиши. Кандын идиши. Айтканда биз чын жүрөгүмдөн каалайм, чын жүрөгүмдөн сүйөм деп айтабыз. Анткени ал эң керектүү мүчө.
İnsan adamların yüreğinin orun alganda sen en mıhtı üyde yaşap atasın. Bil. Adamlar seni yüreğine kötörüp yürüşet momentim. Sen aların yüreğinin orun alıp algansın. Mına en mıhtı üyde uşun ayt. Adamlar kavat üyde yaşap emes, adamların yüreğinin tüne kalganga hareket kılgıday mıhtı mamelede boluş gerek. Ahlak, adab ahlakı menen boluş gerek. Subhanallah. Karançı. Egerde bireöge bir toy topurdayla üylönü, kızatı toyunda. Men sana çın yüreğimden tilekteşmin, çın yüreğimden kalayman, çın yüreğimden süyemin, çın yüreğimden ınan dep aytabız. Söz türde yürek toquşup aytabız da. Egerde kavat üyüň bolsa, men saga 3 kavat üy menen saga süýü tartyladım desen onda ketip kalypdyr diýip da. Kıyla ketip kalypdyr. Negizgi üy al yürekniň tüpkürü. Fi suwaida il qalb, yürekniň eň tübü. Aýerde ne var? Erde iman bar. Erde mahabba, Allah'a bolgan süýü, paýgambarga bolgan intizarlyk, kusalyk bar, sagynç bar. Aýerde ne var? Aýerde atenege bolgan syýurmat bar. Aýerde ne var? Aýerde jubaýyňa bolgan jakşy görüş sezim bar. Aýerde ne var? Aýerde özüňdün kanyndan jaralgan perzentlerine bolgan aýaw sezim bar. Oşolarga aralaşyp, bir kişinin oşol neslelerine aralaşyp orun alyp alunyň özü çoň iş. Muny mıhty üy dese bolat. Allah'ım barybızga oşonday mıhty üýlerini nasip etsin. Amin. Allahumma innaka afuwun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamun aleyküm.